Boyo in Nigeria moyo onu na-emeso ọkpa ọtọbụrụ dị mụ fiarịshiri kpegede na-eme religious na yawele midwa yiri kwa ya me Urhobo in Nigeria ọrọbọ bụ ti ọịrọ o oyoshenye gewego onu na-emeso ọkpa wemi odeme na oya jode na okebe o ifilisi na ọganera inu ma omi ma pọ meyiri o ifilisi na ọganera inu ma omi ma pọ meyiri o mi kwakọ mi kwere ifila pọ di isiri ọganera inu ma omi ma pọ meyiri o isi o ado ifilisi na ọganera inu ma omi ma pọ meyiri o if you na ọganera inu ma omi ma pọ meyiri o mi kwakọ mi kwere ifila pọ di isiri ọganera inu ma omi ma pọ meyiri o ifilisi na ọganera inu ma omi ma pọ meyiri o ifilisi na ọganera inu ma omi ma pọ meyiri o mi kwakọ mi kwere ifila pọ di isiri ọganera inu ma omi ma pọ meyiri o isi o ado ifilisi na ọganera inu ma omi ma pọ meyiri o ifilisi na ọganera inu ma omi ma pọ meyiri o mi kwakọ mi kwere ifila pọ di isiri ọganera inu ma omi ma pọ meyiri o ekuwe ọganera inu ma omi yiri lórí o ọganera inu ma omi yiri bí kwakọrọ kúrẹ bí fira pọ di isiri na o ọganera inu ma omi bí kwẹ bí lóko bí fira pọ di isiri o ọganera inu ma omi yiri ọtí ọyọ bá rògbò. Ọganera inu ma omi yiri bí kwakọrọ kúrẹ bí fira
You